A hanta mignonnet penozman kon laouen braz, on mat kavout a hannor dindan an eol, evit ur prantad neve var bali breiz. Penozman kon, telo? Mon a mat kenan, glevena, non eus ket betrou c'hoaz denem welet ar blamant, setu e etom dior ur blavez mat. Dres blavez mad a yerc'hed mad a etomp da bepini a hannor. En em staliareom kostegonet evit pide arabaden, ur bern lerc'hioù a tu tichan a vo kiniget dior. Setu evel da skouer tuchantik, evit no flapad gant Céline Meneses plar tiar vro gwenet. Pede nem eus me daou zoner yaouang, na vo ket koz de soner ezen gounel glevena, met deus death metal, tan ork eo an war strolat. Kroget e vo ive gant un neuliad neve, divarben an ingaldet pot plar an vet reiz direiz, bez evenet gant ad gwerou. Na gadrao, ale, poen e pega barz. Dres em gave meus gant forj gestin evit ur bourmenalen var ar porz, bali breiz daouvil pe var varnugen, tandei. Salut dit fanch, penozman kon. Mat tre, Mon ara? mat tre. Hag ur chouech. Hag ur chouech, Setu. Daoust hag e ken brao porz gwenet justement a godou bro leon. Ne ket evel, ne ket evel. Met a naoudou a gavon a revraoa eo kostesant breiek hag petek pempoul. Aia, peget zo ma o chom e gwenet amañ? Ouspen tregan vloaz. Aia, nous on avait Pem zez mad ar ro. Pemploaz a tregan. Pem ploas a tregon. Irio e maout var da leve, daoust hag e ket reir an amzer. O tamm ebet. Tamm ebet. Ober a Tamm rez a ebet. bep sort traoù. A bep sort traoù, a bep o labourat da youlvad evit a bep sort kevredigez. Ya. Hag ataou gant ar memeus roll. Ataou ezont evezant tinzorer. Ah, po d'an ac'han. Pod an arc'hant. Peger ebet a vicher, se nie? Ne ket, ne pugen e blij ket an dud revras. Ah, ba, a dit e plij. Traoalar evit kemer a roll. Ha neuze ezel deus ur gevredigez an vet velomotiv petrae ar gevredigez se. Evel motiv zo ar gevredigez a zo diazezet var a lec'h amañ gwenet hag tro dra venet Ya. hag a zo ezel deus ur ken gevredigez a zo an vet FUB, Fédération des usagers de la bicyclette, Ya. e brochal a bez hag e bro wenet e mom gant ar pal brouda implij ar c'houarn matrek e viche ne betor a giri war an enchou, ne viche ket stanket kemen an entou, hag ne betor a karbon be vezet pe taolet de barz an air. A neuze pez a vez klasket eo esat d'an dud implijout o mar c'houarn hag e meur a vot. Esat dre m'ave fait essor an entou, Ya. suror, m'ave fait gouest an dud da vont gant o mar c'houarn, bez eus bugale ne ouzon ket mont war c'houarn, Ya. bez eus tud deut a ne zion ket war c'houarn, peogwir no deus ket morse desket, peogwir o bet c'hoarvezet un dra bennak fall ganto, Ya. hag zo bet kollet ar boaz, hag bremañ no deus ket fichas ne ket kenez ar ger evit an dud war c'houarn. Neuze, skol Kol vid deski mont var c'houarn a zo. a vez gagnam, bez eus raktrez gant tolpad kerioù, an aglom. Ya, 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 ya. Evit m'ave fait gret skol evit ar vugale, peogwir ez eus sikouret an arek an ar stad. Vraiment neus ket c'horret c'hoaz, mais o klas lakad da un emgleo gant an tolpad kerioù, evit ma c'hellfem ober skol d'ar vugale. Da E la barzh ar rede c'hlasso. ez eus ur c'hen labour gant antiker? A eo gant a tolpad kerioù, me kalz ken labour a vez gant an tiker, degloaso e veze ket santet e oam chilaouet. Ah. Hag bremañ e kavan e vezom laket da gemer pers, Ya.
goulennet evezo an ali, a vez ouvez ket silawet, met kalz a-rokadennoù zo begret dindan an dek bloavezh se. Santet evez gant ar c'henfina ie, Ya. e zeus begret kalz traoù hag pep tra ne ket bet kollet war l'er pa zo bet echu. Nous a ken derel gant ar bourmenadenn war c'houarn marteze, e mont vont du stu betek Senolf da eul tudu al kalvez evit mont da veladeni ar gêr. Senolf e kichen gwenet a zo ur bourg arwezus eus istor Breiz. Savet vefe bet gant breizis eruet eus breizveur, marteze tro-dro d'ar bemvet pe d'an aizvet kanvet. Evit difen ar geriadenn e oa bet savet ur voudenn gastel e kichen d'ar ster. Izioù e toug anno ar c'hoad hag aver e kichen, Kerboular, a oa bet unan eus 200.000 braz e istor Senolf. An moment kichen moten Kerboular. Kerboular zo bet savet war dro blaves 1000 pe martezen tamig a rok. Hag evez savet ur bern motennoù gise e Breiz d'ar marese evit em zifen. Hag ar voten zo un tamm menebien evez egret gant an dut, hag laket un tour koad war c'hore, triastach, enno, hag gant ur fous, hag gant peulioù, vin zifen eus an dut ar c'helfe klask don e barz. Hag e barz an tour evez e bouet, dour, peadra da gousket ive, hag armou. Evez just vin em zifen deus an dut, quoi. Kuitaom mouden Kerboular a deomp betek kreiz ar bourg. Amañ e kaver chapel santez an na, savet e pad ar grenamzer gant a neil an o braz e istor ar gumun Gourvinek. Evit diskouez pegen galou du sewa, en doa laket sevel ar chapel just e kichen d'an iliz. E ya, kemense a oa ar priz evit prena al c'hwez dorioù ar barados. Te war an dut hag un dut gentil dre stol d'ar marese a oa pez a gronte e oa an enor. An man bar an elis e oa ter chapel ive. Un an war an tu klei, un an war an tu deo. Hag an trede oa keken pinvidik en oa nemet bankou an man e kichen an noter. Me oa tostor deus an noter eget er real. Gant Gourvinek ive e oa bet savet ar vilinman war dro ar bemzekvet kanvet. Ur zavadur a zo arwezus eus em droadur Senolf, astennet e bet diouvech, dagenta seitakvet kanvet a da eil en ugenvet. Pa neus kresket niver an dud e Breiz e bet krouet parezioù neve. Se zo c'hoarvet diouvech, an eizvet kanvet hag daouzekvet kanvet. Me eizvet e fe rebel evit kenver an chifou an eus modal, me sur war an daouzekvet kanvet e bet savet ar baresman. Hag an dut war l'er zo et war gresk ingal. Me betek kaout daouvil den e 1100, hag an doub bremañ kazimant daouvil tri war nug. Adrugaret a dudual kalvez ad ar gevredigez glad Senolf e komprener istor ar vro dre istor ar gêr. Moarvad ez eus tu gouladeni Senolf war c'houarn ni, franch. Ya, sur a war, vet Senolf zeus muioc'h a zisken hag pigni. Ne ket ken plad. Pouez krec'h a zo gant an entoudion. Bon, kal stud ave o war c'houarn e gwenet? Kalz a muioc'h mui. Dreistol a ba oe daou petri bloaz, e zeus muioc'h mui a dut. Hag amañ e zeus begret labourioù, hag a ba oe ma zeus begret labourioù e zeus kalzik tud o ton, vraiment. Moarvad emañ ar gêr o vrasad ie. Brasad ar a buan? Buan pe buan a war, ya. Ar gêr a zo o vrasad, niver an dut, kalz tud a zeu ne ket kemes evit a labour kalz tud a zeu war o leve, ie. Ya. Rak tresou zo evit ma fe kresket a niver an dud. E ker a muioc'h mui a dud a vo, nebeutoc'h a blas evit pepini. Neus eret kavout diskoul mou. Ya klevet evez an aotrou-mer, a zo ie prezidant an tolpad kerioù. Ya. A lavar e vo stankor an tiez, vo ket plas evit an olgiri, hag e ranko ar c'heri chomer mez eus ker, hag e ranko an dut,
implijout muor ar c'hiribotin, implijout muor ar veloioù, Ya, mont var droad ie, ya. met vo ket plas kemas evit ar c'hiri. Vid an ol giri. Irio an den e ket dez dija gant ar c'hiri. Kavout ur plas evit ar c'har e gwenet a zo ur gwell afer. Te gav dit e prest an dud da jinch o boazioù? Oh, ne zo ket emose, Ne ket ne ket an at. Mais, ne ket prest da glevet a c'homzou cirkwaz. Mais koускoude e ranko. Pe pini ar anko ober strivou. Ya. Penaos e c'hell er brouda an dud d'en ober, da implij muor a rezegouarn? Da genta o kaout un chou, roudennou spécial, croissentou ez, ma fait pellet a rezegouarn deus a c'hiri. Ya. Ouais. Pigurlo da gav e dangerus. Kalstut no deus ket fichans eno unan hag en dud a zo gant o c'hiritan. Daoust da gant ez eus aouen da gavout e broioal. E broioal, ya ar patrom a vez klasket atav kostez an izel vroioù. Ya. An izel vroioù o deus gret ur sort dispar bloavechou degatreugen hag postet o deus leiz ac'han evit ober labourioù hag maremañ e o spuntus pegemen a rezegouarn a vez gant an dud. Ya. Pegemen e vez an di plijet. Amañ e brochal dre vras e vez avaret ez eus daou dregant, tri dregant, betek pem dregant deus an deplacamentoù a vez gret gant ar marc'houarn. Pez a zo distertre. Ya. E nizel vroioù nous on ket pet a zo. Pa vez gwelet a lerc'hioù ma vez renket a rezegouarn e kichen ar porzioù-houarn. An hini a ya da la bourrat, a gemer e varc'houarn betek ar porzioù-houarn, mont a gant an tren, ne lake de varc'houarn e bas an tren, me kavout a ra varc'houarnal O c'hortoz nean. a c'hortoz nean, hag e ya de labour, hag emose ez eus parking veloioù, bras divent hag renket mat, spontus pegen Bon, efedus yo. labour a jom d'ober, met michans ez eo an traoù war velad, kalon deoc'h gant velomotiv, a trugare vid ar bourmenadenn war varc'houarn, fanch, ken ur vechal. Ya. Vraiment même eus kaset ar c'hanor war varc'houarn, e kas an ar c'hanor war vor gant war lestr ar sinago, deomp da eul, Julien Lebot du stu ar rogat kavout telo hag e gouviat. Un équipage a bemde na gustum kas ar vag ma bergip. En o zouez, Daniel Freno, président ar gevre digez, les amis du Sinago. Al listriment, a zo ganet en antek vet kanvet. Bedin plijet gant ar besketerien, betek ar bloavechou an terkan. Largué. Ar bigise a webe gret evit chevretezat da genta pe ostriat ive e bar morbien. Goudese un tomik brasor e webe gret evit pesketa Hermès morbien mais chom e bar be kibron. Chez Tuperak e vez kresket an hirdez hag ar ouel a glaske avel huelor. O lorra de Sporzana e sine e treven ar vag nepel de zenez boedik hag e manar a ranker douja. Bon vent, belle mer et bon courant Bon vent, belle mer et bon courant te porteront assurément te porteront assurément au moine. au moine. Reteo deomp ober ar bedaden, ma vo mat ar bageal, quoi. Ne jom nemet c'hwer Sinago morbien. Kevre digez Daniel a zo pehen var deir an eo. Diou a zo advagou, entrede, les trois frères, zo monument historel, be savet en antekan na oa da ugin. Hi a zo bremañ e chanteur gip
evit bout kempen pendaben quoi. Ret eo deomp change kein a nei. Evel just un drasé à goust mais rue quoi. A classe carréomp gwenek evit peya un drasé quoi. Met memestra gant diouvag war vor e c'hell ar gevredigez profita de sezunvez ar Morbihan. Ah, sais-tu vraiment vos causes de sonerez, mais de sonerez death metal, évidemment, à drugaré d'Arstrola Tanork. Mon ara peut-être Fiscal. Et flam, pelos mancon Nickel. Tranquillique Mélène Menestra. Manon Trao. Anizo amant en pezmel hangar, hag ebezo be prenel gant tik ar gwenet neus kepel, hag a zo delchet isurandeiz gant ur gevredigez an vet tren lab, hag amant e daouvil pem varnugen, et vous savez de l'air sévénadurel gant ur vreserez, l'air riou vid débris hag l'air abadenou, c'est ur pezmel hag tres, l'arit dinta potret, da tskou ar reflang, petra an diaol et an death metal. Ben death metal eus un doarez sonerer. Ya, Itonet hag ur metal neuze. ya. Hag zo goret avet tud drouk. Men nor ket drouk Non, pas kemensen. Puis bezo ur bern doare ou sonerez ebet ar metal, bezo an death metal, bezo ar speed metal, bezo ar thrash metal. Ya. Petra an difor gant an death metal neuze. Mais l'art fait en death metal, en death metal, il faisait impliquer dans bochat et voir à canyu guttural. Ya. Alors dans la voix, juste Bout quoi. ouais, bout à crin. Raouillet. Si tu as un tam un, Ya. t'as rien chez un chum metal. À diazé divé en death metal, ou à penosta fonder ar naouenou de la rede gaidera mon funaptre à Hag bezo memestra mariou un tomik siolar Ya. Memestra en Ya. death metal ive. Hag bar ur be pligel gant an death metal just avar. Penaos o peus grell an degez gant ar zonerese. Ni zo bet soubet, ur metal... Ouais, ur metal a bep seurt. La rede veze chilaouet sonerez metal gant da zut da skwer Ya. Ah ya. Ah bah ouais, bien tout et on peut... Enfin, mais, zo e là metal, death metal, black metal, Ah, bep bep seurt. seurt, ouais. Hag penaos o peus grell an degez o tao. Oh là. Ha ha. Pelzo. Pelzo Yeah. Alors ouais, chuton nous composé des vides dures et ouais, par exemple serblé, normosé, Ah ya. CRPRblé. Puis ur prizo bet eskol diwan assemblez. Ya, ce que le dit on droit. Ya. Hag penaos ta ur kroget da zeni assemblez. Da bewa de war. Très églé. Très églé. Hag o peus savet ar sur la tanork neuze. Ya. Hag emon vont da gila ur gant aouen, hag ez an vet ar bed et dan ar mor. Yeah. Plus o dur mont alem salia, c'est une evit ar vechken ta en tele hag e bali breiz evel just ar strola death metal an vet tanork, ar bed et dan ar mor.
Du budjon force pegemen gant tanork, a l'aredin potret e flambe de spler et en anno tanork. En fait, tanork zo be savet genomp hag breur melen. Ya. Hag yond de kavet an no sun ir c'hoari Skyrim. Yond ve... C'est zo c'hoari vidéo. Ouais, je sais. Un tourmique cliché d'un argument de vond da zevel diouzor, mais alies e bet ar metal o peus bleuir. De spler et en a ferse. Plaisir et teur bleu hier. Hors cliché d'ailleurs, vel juste, mais en ol guré en ol o deus bleuir. Damson, j'ai été voir un tam evel un tut punk de spront à peine Même ziforran tourmique. Ziforran tud ar gevredigez. Zé quand il était été voir ar bleadou dès qu'à triugen ar punked au Livan, au Play ou à Doré d'ar cousu plus agile au métal quoi, un tourmique. Ya si tu à de fival arpen. Si tu arpen. Hag perak pligé gant ar zone RSC puis un rayon zo ken tor pligé gant ar rap, petra son jitrui de ar rap da square. Me gav plijus ive. Ya, si la wadari rap me sera. Ouais, ken plijus. Ya. Me gav. Ouzo ar zoroyon hag trao brao kenan. Ya. Hag Nor ket o chila nemeken death metal quoi. Non. Bon. A Canary des Brezonek, André au Poesus évidor. Ya. Perak toi juste à voir. Déjà, et Soreo évite tombe de scrivant Arpochou et Brezonek et qu'un verre à Sosnik de Square. Enfin, évidemment, goudé que vous direz, et Ariez son de maths quoi. Ariez qu'ils diront l'art trau trau quand le livre t'envale un temps. Don Nord quoi. Ya si tu que vous direz de. Ah, Brezonek les oyez au Canawenu. Ya. Matré. Hag emborné no peus ur bladen. On est Destinated to Die. Also tu vas kavout voir internet. Mais tu zo prena ar bladen yé. Par croise. Pas froisse. Non. Matré, mais on peut t-shirt tout yé. Ya. Tu zo prena un t-shirt tout yé ne l'air benac. Non. Sur internet voir un rue de Lucio Calme en fait. Ouais, redadou sokal. Mais non ne che Pas rire croisse. Ne mate Don arayo. Ya. Eh ben merci Bras Potré d'avoir à deux des balibrais. Ad qu'avait des voir et fin en abanen et vinen el ton. À vraiment et au point Boestandiel, Ganer pot de Sbraïs a une effet begwest d'un zéni à la Gana Zoken et Barzar Strolat Kiss. C'est une zé Manul annuel.
Salut, dites Céline Pénance mon compte. Matate, Gulvina. On a ramat Kenan et mon maman est ciné, t'es au plat Arvrou, hein. Ja, sais-tu? Sais-tu, Irio et la bourrée c'est ti Arvrou, mais des moments d'agom zivarben d'avab. D'ostaga et les skinik d'avab deom. Ja, Luan a zo ervle, gant edebe de bro Ecuador. Ah ya? Ja. Hag, Luan a zo got ur strafui dioren neurologel a zo anouet TDAH. À Petrae, nous est en TDAH. En TDAH a zo neus un strafui dioren neurologel, un tam mel an aotegger. Ya? En aotegger a zo TND, trouble du neurodéveloppement. Hag ar budjale hag a zo got TDAH, a zo budjale a fichur bochat. Ya. Hag a zo got kudene vet chom a river vet ur bochat trao. Ya. Met a c'hell chom a river ur bochat memestra pande saut got un dra. Ah ya. E ve gret un dra got an dopamine. Ar guden a zo got an dopamine. De chutrawal a dopamine bayen pen. Neusen pandio sundra a blij ur bochat deon. Ur shot dopamine a zo. Ya. A neusen ima arriver met Egouez a milier met ar rearal. Ah Ya hag a zo plijet ur bochat hag ar ler e dieskenan il a kat d'ober trawaral. Eve gret baradeu kounar gat ur bochat felster car ima plijet. Gut dopamine, quoi. Penaos teus dijoloet en oa ar gudenze? A roudi bet ganet, bet ifichal ata ur bochat, a gabe hiu, eni bet, quoi, di possible kont zoton. Pant dima gut shot dopamine ben ar fin. A la KDB dans NOC, TDAH, a bre da war? Pas. Ar skol bet diez a roudi penchetan ar skol. Ya. Met, me a oe lar d'ar medicinorion, d'ar medicinorion, met ur guden a zo. Hag eo laret den, an dure neurologel, a zo a chuet normalement de wervle. Neusen a rabat gobier trao en irok. Neusen pant de bet. Wervle kroget on neus de glask penos gobier an diagnostek. Hag an diagnostek zo bet grouet ar lanne. Ir a war ebet, imaret tuelet ur bochat ar benigourion, bet gouget mat, mar de un TDAH pe pas. A kalz bugale a zo gant an TDAH? Ya, dregant hag ar vugale a zo got TDAH, neus un an pe zaou e pep klas. Ah ya? Ya. A pez a zo kalz? Ya. A penaos e tremener skol irio? Enio e diez tre. Loan de chuer skol den der. I maret bout ger get i vam gour get me mam. Pe get mignonnezet dein. Ya, diez kenan a de vintein, ima i labourat, met de che posub deon labourat i un an. Neusen ret bout get un AESH. Hag un an neus? Pas roaz. Chiwar. La redebet got an MDA, neusen ti an emrenerer e departament. Ya. E vo un an, met un an a zo rannet etre ar vugale hag a zo er klas hag a zo got kudeno yehet a bep seurt. Ya. A neusen nouianchet penaos e vo an tra. Da vo gwelet. Ya, met dre chans ar vejstrez ar bleman a zo i c'hubir bochat trao eveton evet chikoren geton. Neusen sor evet ar per en deus bevet iro. Mad. E da wil saitek e oa bet Muriel Morvan da eulia ur potrik aotek er skolach hag emañ c'hoant diskozit ar skedennouse, selon. Kemer da folen, man peus ket da folen e releske gouzout peseurt irder peus izo. E skolach diwan a relek eo skoliatet laouenan, c'hwervet klas. An teknologie se oen deus an danvechou a blij dean ar muia, Sylvie ar gelenerez ne c'hellket ober war edro muioc'h eget vardro ar vugale al, un tammig a gostez e chom ar paotrik. Met avechou e klas tosta deus a real kouskoude. Goulet e vez en deus kudennoù da mont war da rempredou gant a real, hag tremen
al yes a war dre ar feuls. Puis gant e war ket penaos ober. Neus e red eo siolat anean, o displegadean e veske grete mosse, hag dont ara golor golan. Don ara abend d'ober al labour? War a labour skol neus kudenn ebet. Ober ara speredek tre eo. A golet a rez, matre. Si j'aurais dit dans dar skol? Ja. Ja. Petra blij dit dar skol? Mathématiques, cours, sciences, cours. Si j'aurais dit berg en ar bugaléal? Ja. Na de, ja. C'hoari a rez ganto, Tommy? Gerenan. Red e mont da velet aneo, marteze, non? Nemes ket rentré. Un plume foyer. Et touez ar skolajidi eo e flam a anve ar gwella laouenan, pugur e rastir gantan en diavez deus ar skol. Une pomme de pomme, avait chou et farsus, avait chou au Sirius. Avait chou et Rana Force Petra en temps. Ze ne ket dez a tao euliar reolenou gantan? Ket. Gant ur potevel laouenan, a real avel bez eus stud da bep seurt. Hag o deus ezom da zouja, ouz a real. Hag vuez ad ur gevredigez, ne manke un vel, en ol. Evit poen ne de laouenan nemet da rentelioù matematikou a teknologiez. Dans ar skolaj, on a choisi d'inscrire à année au rentelioù a blijdean. Evit ma vi faketuz, gwez da chilaou, d'ober al labour, tost e unan, gant an e beutan chikour possible. Bon, et donc, oh, glavara. Chiouaz no deus ket ar chans an ol vugale a otek, davant d'ar skol evel laouenan. Nous e laouenan a oer skola chez da vilseitek hag a oer lycée nous e var lene, c'est dit? Ya, ar lane eo genein en elvet e lycée diwan dunet. Matre, mat kenan. Penons daostagan e rankeste azasad da vue Micherel Hervès TDAH da vab. Dieze, bet l'arret ar ruirionner hag di posib dian bout er skol e mare Argentine. Ja. Neus un drechans me meus me mam hag a zo i chom e dunet. Ja. Chom ara get me mam hag get un mignonez dein a chikour genein. A peotramant, e mare den il a kater skol dan eur, rik, hag non pas il a kat get me mam pe ar vignonez reduet, neus un reduet, neus un... Nous e redit azasad da vue Hervès Andraze. Cheti. Daostagan, l'arret eus din e teuet aveza ur guden kevredigezel gant an oad, petra dal vandrai. An dud hag a zo get TDAH, ma neuetchut tapet get medicinourion, thérapie eo a trefsertzen pant de bihan. A zo get ur bochet ket deneu ar ler. Da skwer en toulbar, ius ur bochet tut, pia marnudjen dregant hag an dud hag a zo en toulbar, a zo get TDAH. Hag ebet laket irmez, ur bochet feulster a zo, dij komprenet a tout, neus un feulster. Hag ar ler, an dud a zo i klask, an dud get TDAH a zo i klask dopamine. A kavet due dopamine en alcool, e dramao, e trasertzen. Neus un ur bochet tut a zo get kudeneu yeret liamet get dramao hag alcool. Pe kudeneu get sonjoudu, el en em lahen a trasertzen. Ah ya, me a ze ve chikouret da vab gant ur vignonez, gant da vant daostagan neus ul louzou benag. Ya, ios louzeu, un an a zo anouet mat a zo a Ritaline, un an a ral a zo medikinet, hag a vet a pet get an dut. Met chiwar, me map a zo bet get sonjoudu, a goch d'ar per en deus bebet ar skol, laket ebet irmez d'ar las bamde ar lane, laket ebet unan ar rouge var, oe bihan tout, neus un penchetan ar ble, yon zo bet get sonjoudu. L'arret te bet get on c'hoant meus denem la hen. Neus e echu gant a louzou? Neus un duel e klask gobir em ar leuzo. Met evet l'arret ar virionne, l'arret ebet den get ur bochet tud, a leuzo a chikour ur bochet. Ya, setu, setu. Ya. Lavaret eus din ive oa ur raktrez an ent?
Ja, en autre présidente de ce Keniget, actrice neuve. Evet ben stumein en dud à Galabourg ar vudjale, ar skolje ou tout, diarben en TDAH en TND, trouble du neurodéveloppement aral, elle en a OTGR, etc. Hag mat de la rétarierne car ebet ben ar skol avec you, meur avec et spontus. En dud à l'arbre urguden enzalhe. De chez urguden enzalhe urguden yehede. Mais t'es la bourrée de calce parce que l'art politique est t'es gavdi des l'art politique est chicour à Renout. Ah ya, maar de helaket meilleur adulte de la bourra dire Ben Andrasen meilleur adulte er skolio meilleur adulte et hospitalier et tout et oui duel quoi. À non pas la cat à vudjale ergerget Vangour à tout de chez hors labour gobier trop drôle labour skol quoi. Ya c'est tu. Eh bien, quel vras dit Céline, merci Brasdor. Keloumad. Et bon, vraiment, on va d'avoir de Rankenta, Neliat Neve, en fait de Reis d'Ivarben en Ningal de Potplar, à Girio, vos causes ar skol, justement. Alors, mes vont d'Alender, Léor. Boutou bras, boutou bion. Ah, sais-tu, telten, jaquès à jaquetta. Alors, Petrazo, revezé dans mon. En ose au passé. Comme ça, Jaquetta sort, elle donne quelque chose à Jaquetta. C'est au matré en deves quintan. Mais on devait se voir l'air. Matrice Jacquet, ça te youda, ziga, sabon et café da jaqueta, yé, petra zonges. De deneze Oriane, sociologuris, da genik deom trau divar en ingaldet, da velet petra ou tu change et bars buez ar skolidi, de demeur avech a divar an arre ou deus selet a dost, penozi war mon endro bars ar lasou, war ar por, serrantin a me war ar sport hag memeus an doare ou doa da gouzial bars ar las, a divar an arre belanset var lene, ar stumadur neus pa de ne bet michou. Ah, neuze amaz eus leoral, azo leor azo bet savet gant bugale a oa ganin a bloa paset. Jaquès à jaquetta. Mais en man, on ose la quête. Jaquetta à jaquès. Jaquetta à zo d'Irak. Mais elle est complètement pas pareille en fait. Guret. Memes man tu de nous à zo à memesre. En histoire zobé chaché. Aski palman, à neus bet an dir da brideria antomique. C'est les tourneuses à dos de l'Urio, l'aîné de Baoué Pelzo, avec très grande voix, hag on ne merzet et oa spontus a war, place à place et zéro d'armeret. A souez de bet, à padal, on a songé, on a zel qui dit qu'il va rentrer, mais pas parce qu'elle mense. Arbotret au doigt ato argalout. Hag evezen treset endiavez, hag ar meret kenter endiabars, ober ar gegin pe o servicha. Pet plar, pet potre, plermain, pet tramain Robert, piou a gomz, piou a zo trer, piou neus ar galout, hag ali splend, oa. Gant ar stumadur on eus bet, unan deus an traoù on doa d'ober rive, eo musulia a mare komz ar potret hag ar merc'hed bars ur las. Memeus ur las ar evian, e tro rekoz potret zo, beantre, ar mouechou a crinfort, evit kemer ar galout. Oh, mais l'omik zo prest a bon. Gant ar micro. Ar micro, mama? L'omik? Et trago la barrique dans l'omik.
la maison avec papa et après j'étais... Quand t'as dit Erger, 4 et 5 et avec mon grand vélo et après j'ai pédalé très vite. ah vraiment, et au trop piou, trop Ninon, dagoms, ah Ninon la vardine, pénose et arbabik. Hein, et au Ninon vraiment the bras, à croire vras et au Ninon. Et on a mis une serviette pour pas qu'il fasse pipi. Il a fait pipi un petit peu, mais après on l'a essuyé. Oh ouais, mais bien on est où normal, hein, tu vois, hein, ralquer mon air privé chou, le médecin, il y avait un médecin. Ah, c'est tu, médecine derrière. Mais c'est une fille. À Gandhi, nos arts micro, a bien entré de ce disquette, avec trop de cause. On songeait, on agrette un drap vers place Pépini, Barzerlas. Il fait portrait de Méret, mais il fait bugalé au demi-heure à diestérie ou vite mondir à Garéal, d'un temps, et au baie de Fréjus à Pézobella qui des places. Studier des bénards pour school, un doiré à gazobet plus justré de ber, et où tressa cartenou de zar pour school, gré de ganar vugalé, otisques et peller et zéont varar pour school. Arbotré d'ara roariou à implij calz a ners à calz a blas, à garméré d'ara roariou gant calz a réolenou à nebeut d'ablas. À divar andrae et obé disquezet, penos et à arméré de kentor, var vordou ar porskol, horniou, un tomik kuzet, hag ar botret ekrez ar porskol. Hag ar pez a zisple gandre, a zo sim kenan, et urne ma ar botret de c'hoari mel droite ekrez ar porskol, hag ar mechet a yad a guzat, kuit da dapout bolotenou ekrez o fri lako. Eh, botret de idama, bugalé. Pio c'hoari mel droite, eh. Ah, merched a zo ivez. Pio peseurt merched a c'hoari. Faisait arguden a zo amant. Diwar en hiver à botré da zo, nous aimait tout gant a c'hoari. Perreg on eus nachet la c'hoari gant a voloten. Nous on aimait en drôle des heures porces. Laket on eus réolenou hag ninke be respecté. Euliet, il y a Aliesma des navarid meur avec. Gant Oriana Madrig ar paléo, lakad a reazo c'holiar stumadur, da stad a trao, da zele douz trao, a da dena kloz a duriou int o unan. Barz an afer youze, alies e kred d'an dut bea la kont desket var an afer you gregelourez, met ninke kemenze, hag eo diez kem andre. Non? Divar André, et ce bet diviset ur certain hiver a drao, et vite rei mieux a blas d'ar merc'hed. Ar voloten vel droite a zo bet tenet. Divar André et obe gwelet et oa deux d'endro ar merc'hed var ar porz. Et krez ar porz. Ar botred hag ar merc'hed ar c'hori assemblez hag e pepler var ar porz. Hag André a zo ur sapre gounit. Divar studiad enze hag a zo begrediye, on eus merze ne oa ket l'erkiou un tammig neutrel. Digoret on eus loden deus ar porz a oa bet zerret a rog, gant gwe, plant et leiz, hag ebarz et o ur gwir porz c'hoari el lerze, zonj din ato, et o mesket muur potret a merc'hed. Et diviset ebet ober labourioù barz ol porzioù skol Kemper. Lakat gwe, lakat plantou, evit ma vefe ar vugale tostor deus an natur, met var un dro e vefe kempenet al arfen implij ar porzioù skol hag ma ranker kaout doujans evit an natur, an avezou d'an natur, e ranker kaout doujans evit mabde nive. Neuze etre ar botret bihan hag ar merc'hed, hag evelse eve roet mior a blas e gwirionne d'ar vugale a d'an nol bugale var porz ar skol.
Diba BTV Roariou déjà hag a glot gant pe merchet, pe potret hag an ol a c'hell c'hoari assemblez, ne ket vitse ve difennet a c'hoarioù boloten. Gwelet on eus ar merchet hag a rede kenkoulz hag ar botret, gwelet ve ive neus ket tagadennoù e trezo. Spion eus e ve fe ar stourm a enep ar boachou fall, ar stéréotipou ben ar fin hag ave kaset a gat kaset en amzer en evo un effet war dazon ar merchet. Plet edevo gant a bep seurt temoudis-invel en euliat reiz di reiz ar zizun a zeu da skouer e vo laket ar goz war an incha a diesterioù ar merchet davont betek pen o c'hoanchou. A bevech m'avez diskozet dior un euliad neve et puis je fais dion gouzout penaos eus peus kavet. E me ya, neuze no pezit ket daout skrivadion dre bostel, triad France Tri pik FR, pe dre ar roued a douzuki a level just. A c'hant on oa trugareka d'ar gevredigez tren lab evidon degemer pezmel savadurement hangar intig ar gwenet. Setu poene kloz a gant an avalen gouverneur. Gant un ton leun a veudjon, oa vat. E yad kevet evo ar strolat metal, death metal zo ken an vet tan or gant un ton an vet Destinated to Die. Ken ar zizun a zeu mignonnet, poko trouz, Ken a vo.